Kabar duka buat pasukan Rusia. Puluhan tentara Rusia, mayoritas pasukan mobilisasi gugur setelah markasnya di Makeyevka, Donetsk digempur Ukraina, tanggal 1 Januari. Angkatan bersenjata Ukraina menyerang dengan 6 roket sistem roket peluncuran ganda HIMARS kiriman Amerika Serikat di markas sementara salah satu unit angkatan bersenjata Rusia di area pemukiman Makeyevka. 2 roket HIMARS ditembak jatuh sistem pertahanan udara Rusia. 4 lainnya mengenai target. Akibat serangan 4 rudal berdaya ledak tinggi di markas sementara ini, 63 prajurit Rusia tewas. Demikian keterangan jubir Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, Igor Konasenkov, tanggal 2 Januari tahun 2023. Di markas sementara ini, dilaporkan 600 prajurit mobilisasi Rusia sedang di lokasi saat serangan HIMARS datang. Ratusan tentara mobilisasi terluka. Konasenkov memastikan korban gugur mendapat penghormatan layak dan keluarga yang ditinggalkan dapat santunan negara. Serangan itu sebelumnya dilaporkan Menteri Penerangan Republik Rakyat Donetsk Danil Bessonov. Roket HIMARS menargetkan gedung sekolah kejuruan tempat pasukan mobilisasi ditempatkan. Itu terjadi tepat pada pukul 00.01 malam tahun baru saat prajurit sedang merayakan pergantian tahun, kata Bessonov. Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya mengutuk Washington karena tidak hanya memasok senjata canggih ke Kiev, tetapi juga memberikan informasi intelijen kepada militer Ukraina tentang lokasi pasukan Rusia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengimbau prajurit mobilisasi Rusia menyerah. Jika menyerah, kalian selamat dan bisa bertemu keluarga, kata Reznikov. Sebaliknya, jika nekat ke garis depan, Reznikov menjanjikan sesuatu yang buruk akan menimpa prajurit mobilisasi Rusia. Hampir 300.000 prajurit mobilisasi Rusia yang direkrut dari warga sipil Rusia akan dikirim ke garis depan. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси. Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол, и строите свои планы. Но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно в городах, потому что в глубинке и так уже забрали многих. Об этом вряд ли скажут ваши руководители в новогодних обращениях. Поэтому внимательно послушайте то, что скажу вам я. Я не призываю вас верить мне на слово. Я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос. И честно на него ответили. Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю оставшуюся жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы. 10 месяцев назад ваше руководство и пропагандисты в телевизоре рассказывали, что есть некие цели, так называемые специальные военные операции, и что все идет по плану. Сейчас они об этом помалкивают, потому что им придется признать. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.